Kakasi Hills Autonomous District Council menta kesengi keshitarik unai wing Hajar Arpulai kalakan maburam kalingku sengiap kabahnriu pusau jong UJJM Nichols Roy ubalong uriuk rau kajat benriu khasi bat ubalatip kum ukpa ke 6 schedule hakani kesengi lasdang ya kajing rakhi da kajing bu sentiu ya umat sanam da UCEM ka KHADC KEM, KMDC, Ki Officer, bat ki staff ka District Council, bat labut pat sa kajing yalang kabalingkot. Up! Right! Stop the Lord! Sold! Kumno ban penek pensak yang taki riti ki dustur ki provision ki bangiyo ka board jong ka constitution ban ya kun sibun tuli ki mukot dumaru bat hapadeng gini je kun sultanat ba layo bun ka jingjop hakini je kun kaban sak kan mau ha je inti jong ka jat ngin khasi ge jungi khamtam bangiyen namta bangyada ya ge jinglong kepang jong ka jat ngin jungi Rekomendasi buat ya pibaro kamtam ki anut ki members ki bolong ki longkeme i kong Grace Mary Kharpuri i kong Magdalene ki anut ki longkeme hakani ka council gajungi kerman skam ba kini ki wepat ki term ni nangbun ki longkeme ki ban la banwan ban ya dan mentah ka dorbar dan mentah ka council bat kunjuk bakin yo ban ajing mut shibun dan mentah ban ya tailang ya ka bahaka mek jong ka chat ngrin I beli kepang iki officers baru kebedan lah ni kelem dajer ketengsu kelum lang baru kebelai sementah di sini. Te kenika kesini kelong terpang kesitarik uniu Naiwin November Hajar Arpulai mengiok ni kenduk kemi. Kajing kenduk kajungi kelong bangin kenmau ia kalingku siap kebahinru pusau jong Reverend Lead JJM Nichols Roy bagi khot ye Pak Joy ladangi puli history jun Pak Joy kajing atleti nadu kapor khna hadu kapor ba in khlat no let's say kanambiang kanamdak dingi kapor bingin syong ni ban kran kata bun ba ki khana ki jingno senian ki contribution ki ba ilano nam ta jat ndu si Kerta kajung i kaba idan hasla pakai kalau dakum nyopusan senam, but hakini kinyo pusan senam ila no senang shibun. Te kawai nakata kabangitip baru ni ekran by day pa jongka nika 6 schedule. Ukpa jongka district council. But kajing Trishitong kajung i kajing lenadi kajung i hakituki sparks na mabensyuar i-post na mabensyuar kumno ban insultu ban la ban convince lane ban penko ye kinong sinsyar ko kri India ban penrung ye kanika we ka kendon ka provision ha constitution ko kri India ban yada yengi ku gajak ngri la penrung ha ka article aspa sa'a iyo eka schedule But lingba kani ka 6 schedule kalau long kajing mentoy ikipat riulum jong kani ka time lambi i bro kowe nalapan ong bakajing ya teli kajing long kajing man jong kini ki tribal communities kiba phero hapo kani ka time lambi i kadai bakadon ka 6 schedule